oye maganga ka kelebolo o besrafe ngi kunda Madina ka wuli kun jonwi alakirana no fe jama sallallahu alayhi wa alihi wasallam cheni kalu chekele cheni kalu chengwarada oye ko koroye o tabila koy kabi aslama nana ademe baw be kelela chumina katanye akele baw fana ba kelelati wala sa akoka dabla o ara ko kunga quality so dabla lima amana kele chugochu aslama ya kele baw manu ka fele tike chugochu o de ato islama ki jesri ka islama ya nyena o de ko gele mawroy note ka fo ko sina ke islamaya la ay eki chesi ini mingeli ka kan ikoke ijin yoro ikofi ijo yoro ala kula ikoke ko sadala eteni mo desera ala reba nyana bokuy anga hami ni ay reka dine anga jesira anga mingi anguke note kunye kele korodo de kele o kele fleshina kan yeshi aslama ma madam nabi de kele korodo du o ya ko tabulu di o ya ko ladadi o madam ne ala kira kile na de sallallahu alaihi wasallam kabini cidew yen nali damde u cira munu ma kele de buni mo che kuma be mamunu maso unana ni miela unana ni chini mamunu maso ola ulu ba kele buka na fulo do akele lisrafe buka wati do adafe opana munyini be on fana fe ayreka ala deme ka ala ka dine deme ka aslamiya no fe keleke o taala desede wi onde lajra bitoy ka laje ibe ton mina a ton e de ba ton no fe keleke ala no fe keleke li mu'minu fe o taala ka desejira de ay ni tariku fle kana mo ko mani kulu do be ko onde be ala fe on yo mu'minu wi o kulu de be ala representer o do du kulu koka olude ala ka kele bulu olude ala no fe kele kelaw fukata dese no desera ala reka nga minge ala buki nga bede bi nyini nga ikleti ne la qur'an e udef fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin ci keramunu ma ambinu du nyini nga ci de were bina nyini nga mana o kunyi ko koroy kele bulu be ga bo maka ube strafe don wayin kuma joro mina ango kele bulu nana si abwa'u wolo kono al abwa'u we wolo do e wolo mi ango alakira sallallahu alaihi wa alihi wasallam anaba boto afa kaburu fleorola abba fatura oroina abba shuduna oroina هند بنت عتبة نو أبو سفيان مسوي ونانا سيمي عليكو كوكما وكا مونا دوبو ويرلا نو يوكا على كرابا كابورو وكو وقبا كونغا كلابولو مغو ما صوما كلابولو ما صوم أكاو حكي ليما وما صوم فتنين دايلي أي كما دي جوي دونغو فانا وباجرا أنا مونا بوز سرا بيت دوبي كافري بولو أمدام نبي nte shugo beli koroyti minga shudo ka mona dola ka dimi dola fana konga mo ma son hakilema thumma wasala jayshu makkah sayrahu awa ko ko fe samanga ko kele bolo temena naka tamay taqtaraba min al-madina futara kata sunya madina fasalaka wadi al-aqiq ويه ورد بك وادي العقيق ويسرمه ثم انحرف منه الى ذات اليمين ويه وسرين جاي ويكنيافا تا
bora usraka ka kinya vable حتى نزل قريبا بجبل أحد futara kata jigi uhudu kulu kerefe في مكان يقال له عينين ko utara jigi yoro ere mina choi abu fu yoro di mako ainaini nana kana ka kele dagasi فعسكر هناك يوم الجمعة kunana uka kele bolo trui ma dobe union je mamunu kitabu fle oye ainaini be wolo min kono oyo wolo mangtui antna siga hera blan mum be dita illa kitab tigi ma cha kitabu kono oye yoro munu e ko dowla ma nga were ta do atoy ni ble o jango on ba ainaini be wolo min kono ayo wolo fana to de fo ay o dowtui munu be kitabu fle o yoro fabia ana ko nana kana kele daga ski o yoro ina ni abe uhudu kele akera uhudu kulu de kerefe mere la ini ndi uhudu kele uhudu ye kulu do de toy hal sa kulu be jabal uhud itara hijila be ziyara mun ko ta uhudu kulu laje ta uhudu kulu be madina ziyara جبل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عفوا كل ما كونين كلين بهم في عين رب كلين في إذا أنا كوكا دغاسي ودو كلو كرفي فعسكر هناك يوم الجمعة كو كراكا بجمع دوما نانو كوكا كلا دغا تشوكوي كراكا بجمع دوما السادس من شهر شوال كالو سنجين كالو ورونا سنة 3 من الهجرة أكرا على كراكا هجرة سنسبنادي إنجلي نو يهودو كلي أكرا على كرا بولي كان مكة وسنسبنا على كراكا هجرة سنسبنادي أكرا كو كلا بولو رندنا تشوكو كبدومي ما بنا شوال كالو تسنجين كالو shawalu kalo tile worona do ka be juma doyama maganga nana kanuka kele bulo kele daga sigi uhudu kulu kerefe ونقلت استخبارات المدينة أخبار جيش مكة خبرا بعد خبر ko kele kibaru yini na munu be kibaru yini ka si alkirama sallallahu alaihi wasallam nukumbe maganga ka kele bulo ka dodo ko ulu tukura kibaru no fesa be ka kibaru yo tugu fuka nu bolo da kise ka fo u ka kele bolo u sera ko yu u ka kele daga sigiro mina u du kulu kele feladi yo kibaru sura mige u yo si ala krama hatta al khabar al akhir an muaskari ku ye kibaru ya nyini fuka ta kise kibaru ya laba ma no ye daga yoro ere no u du kulu kele feladi ka fo ko sisa ngani u ka kele bolo ye daga do sigala وحينئذ عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا استشاريا عسكريا أعلى كو وكبار سيلي على كلام صلى الله عليه وسلم روني ب أيسكي تشوني دوكي hakil la yini sigido kwayo o sigi korota le doke korota yoro mai ma dabu bufia kula ma kuluma be wele komina kunjigu ma psiga kuyena bo ayulu be wele ndana sigi chune doke ka nyonye balale doke wakili jagabo tabadala fi ar-ra'yi li ikhtiyar al-mawqif ku yakili fali ambe joro me ndaka ni ngokumbe ambakedi wa akhbarahum an ru'ya ra'aha ko ala kira kele ku faranyo sallallahu alaihi wasallam amini ngokumbe chugodi ninunga kele bulu ko nzira yakaba amba ke chugodi ambu kumbe chugodi ko onyoye nzive ko ala kira ye sugodo kibaru yafu ko ale sugodo ke ako inni qad ra'aytu wallahi khayra ako ngalina ala la ne mi yesugola herade do ni herade do nango dine
sursute sigi sugo kan ka karsa ka fan sugoran na wote nabi mo nga sugo de nabi mo be min yes no kola sugola oye wahyu nona ya dode ode sabatira bukhari nana nayi muslim nana nayi kwara kira ka ko yere dam nana ni sugo nyuma de wana ku be sugo ga tege sugo fere gele wi de kage komi ayaye chugo dola tsika lakale ay kwabe ke komi ni nyeda ele sugo ma kene chile ka komi ni nyena kene farale ko sugo kuma na alkira matine sugo nyuma ko alkira ka ko de dam nana do onna mi mo ngo sugo no yobe mi yes no kola oye wahyu nona ya do e kananda bi mo ba ibrahima ka de ismaila kandige a fora e sugo de la o bana alkira sallallahu alaihi wasallam kwa ayi sugo do ye ayo lakale wi kwa ko wallahi ne here de ye aha ra'aytu baqaran yuzbahu akonye mishi do e sugo la o baka katige nye mishi do ye sugo la o baka katige aha wa ra'aytu fi zubabi sayfi thalma ako ne kan bamruda nye karda do yo la wal machida nyo yen yira kan bamruda la ne rebe bamru mina oda nye karda do waluda do yo la wal machida aha wa ra'aytu anni adkhaltu yadi fi dir'in hasina awa ko nyaaye fana ne mbulu do nege bloki do jugoro min na tangambe kusube ki bulu to jugoro fuiti so fuiti ki bulu so ka to jugoro nyo fana yesula ah wa ta'awwala al-baqara min nafarin min ashabihi yuqtalun awa ko alakira sallallahu alaihi wasallam ay sugo nun korofui ako sugo nye mishimi no kandgera ode ma do bina fa ne ka sahaba ni ma munu mina bo ma do bina faula e bin yere ni ga akwai here de ga asugo damne ako ma do bina fa o ti ba kele law o munu be fa fana o ya dama boya de ye oluye shahidu shu ya daraja do kumbo yini de do bita kele fe o ta fe ka sigi aye abina sugo nunun korofu akonye mishi minye sugo la no bagega fa akoye jamakulu do ne ka sahaba wala wulu bina fa kele wa ta'awwala sulmata fi sayfihi bi rajul yusabu min ahli bayti awa ko mbamuru nye chidami yenye rakam mbamuru la wali nye peranda mi yala nye walu dami ngam mbamuru la akoye nere ka dukono mogodo de bina tonin keleida nere ka dukono mado o bina ye mamunu bina to keleina ne ka dukono mado bala ado ma koloshibati ala ta ko fe ka tani ka dukono moko ko arabu kumbo fo ka ma donzo kumbo fo araba de te fuyi na akadimbayate akakabila mo komi sisa ko du be ga na gashi don ete kabila batiki gashi kun sigimbe dimba batiki gashi kun sigimbe wala ta'dhu muttalib ay idafa lika fanari dinge ce tansoro dumodo be kamale ngoro yara fana bisika ale koloshi ka be kilin kantike alai daka wudu mobe mami sebedo o jamatikiti ika dukono mo lubi ko mi kamba buru kira ay sugo intawilu alere kamba buru min do karlo la ko ya leka sokono ma do de bina fa wa ta'awwala dir'a bil madinati awa ay nege bloki min fo ko ya bulu do koro ko nege bloki tangambe tangane do ni bulu do akoro fo tiki bulu soro ka akoko e madina yarabi madina tubu ko yote ثم قدم رأيه إلى صحابته وكرمي أسر لك أكاكل لجرة أكاسها بولا ألا يخرجوا من المدينة كوك موكنا بو مدينة كذاك سوين لما عليه نجدلوك من وهي مدينة دي كنتم مدينة تبوكنا
ka nin nungeran dun fe nu ku be ko nyela maka ke kele nu madda sufuru kunai bana minge kirabino fo nga ay nege bloki min fo kaya bulu do koro ayo koro ke Madina yerde kira yere ya hakilla folo min fu ye ka bo ayre fe sallallahu alayhi wa alihi wasallam akwa ngatu Madina ngatu dugu kono ya ni mi sugula we ka fo Madina ambe koloshi ala ka deme kofe ni Madina ye yembulu do nege bloki min jugoro we Madina de wa an yatahassanu biha ko mana anga Madina ke karangaye ko doni juguce anga Madina ke karangaye ka doni juguce fa in aqama al mushrikuna bi mu'askarihim aqamu bi sharri maqamin wa bi ghayri jadwa ko flanga fodunu nu tura u ka kele daga yoro lay u manna do anga Madina u be ke fude lay ga sigiti fo nyewe u be ke sigiro che jugula u be de kun soro u du kuru kere fe u be toro soray awa sigi kun yere te kula ka naliti nafa fo nye nu turay nu masonga kele be anga wa in dakhalu al madinata awa nu dungo bi do Madina kono du nu do nanga du qatalahum al muslimuna ala afwahi al aziqa no kerange me ka kele bulu to mamunu labe ka blad do ndawla rubu kumbe ku kele bebi wasado ka jamana min gwabi do ka fafi o kera mamunu be dugu do ndawla islamu la rubu kele wan nisaa min fawqi al buyut hali muso yeranu yele souka ka gonro ngiru benna siga doke ni mana na ka bina be kai ka sogono walma fi ka dugu kono aka gele ka siga ma kele a wolo dugu mo dugu kono walma ka du kono ali de bi yindo eti yindo kele resrafe muna to kosaina America wonu ga fanga batiya wula kana kele ke dugu kono lala ka ta ka betu a kele ma jawu حلو أسرع أسجدام ومن التورو سرع شغل شغلنا في آخر المطاف أقول لبان كنا يباسر أتجاه أولا مننا نتجاه إلى إتي ردون هذا ما ديك كله توع دون رولا عليه دود دزراونا بوسراو إتي كو دون كومي عليه عليه دبسيجا إلا سرع إني فنجي يتفهمين كلام na ko ala kira hakilla folo min fo oyini anga to dugu kono ya kan yere tangani Madina yi kuma ya yi sula chumi ba nu utora unona yi u ka kele na ke fuyu wulu nu yere mason ku fu ka do anga dugu kono parce que mo ko ta ke ka cha yawo man teli ka ke kele bolo mun nga teli ka ke o kele bolo fanga ma baw munu ni u dama temenedo ko me ma ba ke me wuli kana dugu kama dugu mi mate teme ma ba fla ba sabaka ebe fulon ka dolu ka ibu ka dugu ci ka flevolon ci ka da kolon ci nga note kele bolo min nu bu nyon zuma ki bi son ka do mo ka aka dugu konana wala ka du konana o mancha o bana ko anga toya anga yere tangani Madina nu maddo anga for abad nu yere dona ambu kele awa o kele bike furuba kele hal muso yere na dokola hali muso na yele souka ka gonronge ku kiru kiraye min fuyo kiraye hakilla min jirawla o kirani wa kana hada huwa ar-ra'i ko wani le kun ya hakilla ko ni le kun ya hakilla ni le kun ya sawabu al kiraye ni min fuyo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ni le kun ya hakilla nyuma ni le kun kai ووافقه على هذا الرأي عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين كو على كرايني هاكي الله يفهمني صلى الله عليه وآله وسلم كو عبد الله بن أبي بن سلول وي على كرا موافقة كأفوكو تشينا نينغاي أنغاكتا علي جناناي كأفوكو على كرا كان هاكي الله ينغاي عبد الله بن أبي بن سلول ale ko koni hakilla ngai ale mingiye munafiku kanye mo bay
عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين يبي عبد الله بن سلول منكم أمنا كفركم مدينة منافق كان يمغو كندو نفورا دور عليكم يكون نغاي كوجو كراي من فو أنيره دي أنغاكتا وكان قد حضر المجلس بصفته أحد زعماء الخزرج كوي أسرع عن نامبي سكينة ni khazraju kaw tola ka fo kulu ka nyemo badolu edo madina ku la europa flay sigida bafla al ausu wal khazraj ausu kaw ani khazraju kaw madina ku o kulu bele bele fla de kumbe arabula ni kulu sabana yire o ke yahudiyo ani sigiba wore munube ete yoro tigila ka yoro dugulew na potigu o la baba kuni flay al ausu wal khazraj ala kirana nasro fana sallallahu alaihi wasallam kele bambali do bulu niyonje na dara be wuli ba be akabila bafla ko be kariona ala kirana nani o done islamela o kele bana pew o ko abdullah ibn biki ibn salul khazraju kaw kanyemo bado de kundo akun nambe no mangutu de ye réunion كيرولا ويبدو أن موافقته لهذا الرأي كونغا بباني أكا سوني هاتلا ما على كرايني هاتلا من فو أسوني ما من بباني على أدو لم تكن لأجل أن هذا هو الموقف الصحيح كوتاكا فوكو هاتلا نغير من حيث الوجهات العسكرية كنسرا فيكا فوكو هاتلا نغير كودي أتواسونا على كراكا كماما كو أتاكم دو إذا بل ليتمكن من التباعد عن القتال دون أن يعلم بذلك أحد. قال التدكي كاليروتات النبلية نغرتنا ندو قاتك يودي يا بدي كونتا دونيدو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى جاهل نكوي صحابي nga esona makada kuminga jawo rofana bi ana kilito ni yoro la de hali kodo be akan jine ma de na kuma foradoro era be girinti o nga keti e ko nga keti ka da kuminga eta bitawo kunde srafi na sura masalan sana fora ko aywa amina ni mbarenga islamela anga mbulu ke nyonga anga keta doshna ka foti o eske na war ko doala fa ndaw bana de o eske o kay Allah ba ande ni go a ikhlasu na o komi ni war bok ngere kumina war bo ni mai fora do resna o yechi nga etate o yechi de etay na kishi war bo ma kuma etay mi ala bo don misal du ni misal do de fo aka kuma ka fa parce etate ikhlasu ko etate ka foko fanda umbi etade ye awambi baduni akilala no kera ne ka warbe tonguna bi kishi warbo ma ala de ba ambe sukundo innahu alimun bidati sudur kana tlonga ka ala jon kana fi bi janda alala ni ala kirat le sallallahu alaihi wasallam ala bin nun tabangi ala kirai wayu be jiga ala kiraka ni ngwe ma fana ya ajogo dombe akata biya dombe aka munafiku ya dombe nga hali eminta madon nga ala bi donde ala yodi foko am min dugo ana min bangi kwale ba pedo am min dugo ana min bangi kwale ba pedo fana e sombe kuma kada kuminga ala budon hali ye kunwere fo kenaba ko de ka chambio ba chamu boka kundo fo kudola nya kende kaba nga mi ache kun yere obe kono o tiga fo mo wi to ko atade kun yoyi ale ko nisina ka fo ha ko ni ngai chendo atile ngai nga ale tate akan yede ale tade netna na boka ta kelefe yaro munafiku bisrami ya o kelefe tadi islamaya ko gena munafiku be don o kuma odila ko na ka gele bi munafiku be don o kuma de ko gena
andi seli wati ke alkira mu fa sallallahu alaihi wasallam ko seli wati mi nga gire munafiqu ba koy wati fulay fajiri bani safu rabbi ambe fajiri tafam nga andi safu tafam muna kada nyene maya yele mali chukoka folo alakira tilila sallallahu alaihi wasallam utishinga safu seli jona kuma umbishinga seli jona chuko minataka shinga daga bwandala parce que safu ko bini ka ke daga ya ndo dala misuru be jabara inka ya fitris ni safu che katille do katille do kon ya alla ni fitri won bana nu biski doni ndoro bishinga wuli ku kari safu kadi bo kuma bena a fosrado fanga don safu fana wati de bala de ate comme ni fitri temena don safu sira de furanje do de be fitri ni safu chess fitri temene kofe furanje do de be no mase safu mase de parce que tamashe min bala etegi to dugu kono ko ya ko yeko iman delikasi ko oye shafaku mindo liman mena ka tile bila sira fo ka taa tunu pewu danganiya ka sɔrɔ k'a fɔ o tɛ kabakolo fansi fɛ bilen o y'a waati daminɛ mana dɔnnibaw dun mana jateminɛ k'o la o kɔni pour que o ka kɛ o waati sabatilen maa caman b'a fɔ ko fitiri kɔni tililen kɔ a fɛ ka taa se safo ma miniti 45 ka taa se heure 1 ma walima a ka caya n'o ye ويالا حكلا ماي تبنا ندورو كتاسي اركلي ولا اركلي ندوي يعني دو سيل بي ابيبالا ام بارد جنا يرودو انتا جنا يرودو ابي لو سيلينا يبي جمانا تشاوم بي تا يبي فدري سيلي كمونو كاتي مغولا كا مي كسروكا نسابو سيلي asoro heure kele ani minute 10 walma heure kele ani minute 70 yoro dawla fitirin safo ci heure kele ani minute 10 walma heure kele ani minute 70 na suru yana koni heure kele ayo do ni yonji awa na sebe koro suru yana ato akase 45 minutes o be kumani bisigiya nyuma onde de ngana ke dron fitiri teme 15 minutes 20 minutes abuli ka ke safo ka o ma sɔrɔ fitiri waati ma ban fɔlɔ o a sɔrɔ fitiri waati kun fɔlɔ tɛmɛna nka waati yɛrɛ ma ban pewu fɔlɔ yɛrɛ a ma k'a bila si a ma kɛ jamu ye a ma kɛ safo ye n ko bɛ misiri dɔw la samiyɛ fɛ fitiri selilen ye bannen ye san ye funfuli daminɛ a kun tɛ akuma jamu fo de ati fo do tarasu bu kamedi anga silangata sa ambe ka dine ko ke ba fo ko ayra be ko do nyina ba ayre wati ko yin seli tala do de ko inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta ni truka seli ke wati la do ka sura wati maseli o de ko re benga en do lo nyonji ere ba don tiki kwa wati ma don folo matala na ko misa mo kunu nimbe ke fajiri kay folo la no e ka fajiri wuli ka 4h15 be 4h30 ko o medron ka wuli ki ka sogono e fajiri ma se folo le hal ni tinam sirla ato fo salatu kabla wuli ko flana mini salatu be blawla de o de ba soro fajiri wati duna nga kanye folo o e kunu ni kela di fajiri ma se de nga kilito ni ron o ke meka para munafora ko safu nga gelen o kuma safu zil jona ati zil jona mo singa ne man nakabuka chake daw nuka fauna ma chama be o kube suna ta safu la wa ni mata safu la fana amandeli ka donki mata kuranda misru kono dibidu ni maye sel farana akatelika donki mana ni maye lazara la yelebe ga safo kuma sura dibi o be dibi de la o wati yele mbo fembe fitne di an ye fitne ke metugum misri kono a yelebe mbo te foi bo
ati amanteli ka don ki mana kele aflana wati mfana adikun kabu ko fana safo ka gele munafiquma fajiri fana ka gele uma o ka kunu kana adama de te wuli foi kama na sebete adama de suno kwale abu kunu femin gama ka suno ko dabla o kama jango fajiri suno ko jakma yichuko mina basuro o ko de kabu ayro o ko ya sebedi e mai wati shilla fulete misuru kono ka te fajiri ka o tei o tanvea wati te adamana misiri bedu ko alla fumbe ka te fajiri ka fajiri kwani we laydu tigi kelengele sigida toroba laydu tigi kelengele lu de bena fara nyonga kana doni bo ma to kuna fajiri so ma to dambe ni kunna kuma mina bisidi do wara kunu ne kele ko ni do muso yu kunu be kele ke ku kunu ku ka wuli ka sele we kele la ilaha illallah kasla be kunu pa ka wuli ka seli we kele adla ga nga kele de ke ni mo mi kunu seli wati temena o mi kunu ka wuli ka seli dutigi ga nga kele ko de la suna ita kunu ba ma so di ka du kono ika du ika ngi sigi ka kashi anga ikunu ki kunu wuli ka seli we kele ado dambe de ko mo ruwa fo ni yele donaka kuma mina alaka boda kaymi alaka kimandama boye ma ko islamaya bara ta sebela karoke titi fe islamaya mate wallahi mbo fiye biatu yakilla ye ma ko ala bato ta sebela titi fe amana ire mangutu chugo amana ko ka je ka pari chugo amana islamaya masirita chugo titi fe islamaya bidon islamaya bidon ala ta kofe naka jesiri de ye islamaya no fe islamaya barala ala batulla am yon nege ya kira yo fo kuna e chei abe misiri matarafa kwa ka shiria naka limane o chei de misiri matarafa lte fuyi de ka fo kamino kuma la goshini munafiku ye munafiku de ye mam hali munafiku ka misiri la nango be de wala saka ere farasla bo kai am ko nunga ka tura kunde kaw munafiku be na misiri la muna afo ko kiratle la ko do ku misiri matarafa ku nga ku makishi ale mana misiri kamaw ale nana de parce que aba donc ko misiri nalaw olude a mo sebela mawi o kuma mbena faruka wala sa mo kan jate ko nzebe ba ma kasoro nzebe tama enga nana na misiri la nala bella goshi ni olu yeku ero e dado mali ayo ate ko me ambe nalo ma kuma mun fana fa burusi donama ko ado burusi donama de takajugu be o de baketa lu de baketa finite ate sugula anna kadi so esa na ka body ta sugula ka burusi sanga do aka bitiki kono ya ono o ya daba kama ka fenma sanga do ala wala saka ta goshi dige nai askale a do ni ne fari nyumai ni emblola mo bina mfle ma nyumai no kerambe ferewma na yo o ko o wale keba uta ko ke ka do ba nyuma la goshi ka mamunu nana seli misiri la wala sa ka fara ma sebe ka oluka misiri la nata ko ke ka seli ba nyum la bushi ate bi na misiri de la che koni che ka misiri la seli ode che ba koroya yere islamela koroke min fi ma na tsika na seli misiri la che ba koro ba tsika na seli misiri la kani jigita ka ala ko sebe foila abe zigiru la ko ni badru kuna ko kumeta ko ni uhudu ko ma na seli misiri la obita uhudu la wallahi ma sika na seli misiri la ni jihadu kundo ne madala nabta
misiri bereti ya muruti ya foiti ya keleti ya baratati ya kana silika segi masola ko ni kira ko ni kira ko ni uhudu ki sura ke mita kira no parce que ado ko temena ka ba ko sura chugutula mimbe senabi chesiro fe fa nga don wallahi ni chesire fle ala ko no fe tan chugo mi misiri nota hal kira ko me balula kira ko ta kula kan doyi mo were de bino fosia anga mi inde mena ko akom ni mana nasigi iga ko na ko wallahi iga ko no doin no kunye ne suraya wartigi ga nasigi wallahi iga ko no doin wal mai ka dengudi doin no kunye ne suraya awo fonga wula kata ma foi di mani zindala ne hakko na ni me famwa do ambe do la kaba etala ka yola ko temene ko no kungere yena etike ga yemina o de kan no temene wa mendela ala ko moduk manigi ngasa ira bala kan ira nigi folo moduk manigi ngasa ira nigi de damlena kana ma beba soro ko gelan munafiku bi yiri ale ay ka to Madina hakle min kayde nga annoya o de ajale no ya Abdullah ibn Salul ale kira muwafaqa anga to Madina nga atay makke ka fo ko hakilla kayde atay ne alitna na bo wale korotna na do ata fo de kam wa sha Allah an yuftaba huwa wa ashabuhu konga ajara alai akallebu ningoinzi vede ana atamanyon li awwal marratin amama almuslimin ko de kera Abdullah ibn Salul ashin folo ere ana no fe jama Madina mamnun ba no fe dugula nu bislamaya controla kuma ben islamaya ko dabla law de kadu ko ukallebu ere kwa folo de kera ni nyoye ngenaka kada ka kira kun yakila min fo no ukuntoro ka sallallahu alayhi wasallam Abdullah ibn Ubay akorok de don halini sheina kadaka ali boli mandale hakilla fana bena bobaliya ko nga jara ala ya kallibude wato hakilla mina ila wa yankashifa anhum al-ghita'u ko datbula bina birifini bina wulika budala alladhi kana kufruhum wa nifaquhum yakmunu wara'a uka kafiriya nu kan munafiqiya kundugo be birifini min joro datbula min ngomba adala ko obina boadala wa yata'arafa al-muslimuna fi ahraji sa'atihim 'ala al-afa'i ko mu'minu kani wati geleyina bina yenge sajugo munum buka ndugo mbe uchefa التي كانت تتحرك تحت ملابسهم وأكمامهم ngurungo fimu nungumbu kadlo ki kaunu kadlo ki buluda kono nunu be tama utudon la koni islamiyon ki dodu jani ahal ni e kunjira bi o kadoi jana islamay ko era dabla la bi o kadoi oda to koy madam nabi de kana ma de ke abeslama kulu chefe islamaya to baka islamaya birfini baka ayre abin nga ka hatilala manin tefana islamaya kono abijati ma baya abin nga ka hatilala da te alafa te alkirafa te islamaya fa madam nabi de ni kabe alkirere baluli de sallallahu alaihi wa sallam manani sa jugu numbu chefe ana bono ngoje go jugu ngele ka sa jugu i jugu yoro jafe era do kari tenefe ibi jugu do ala imana adai ka ko kula imana kunjine imani ko ibika ibi labe ka kon enga mabera sigiga baroki fe kwa tirga yi ale raba jiraila akan yaude kadali ka igindo don ka ti feri juguma mo ma façon de chambe islamé kono e danda imila mana akwa be kele o kele ke islamé to la kele ta suro islamé do were be ulu
eni tuwawu tebligo ni ya ni tuwawu to fo ya doron islam do bishinga occuper la ite ange kafiri mun be islam ka kele ni ulu to fo doro ulu kunganguma islam nyo de be kele dam ne folo baba ya au ko adabo na atu na che ne bi ni yana boya islam yo to da take da munafiku ya de wa munafiku ya to nyanga na jonga de munafiku ya to akajungu hali kafiri yayi parce que munafiku min foru mabla oro min foru la tasma kono ma fo kafiru ba la bi mo be munafiku ya to mambugulu adun ko jugudo de kadaka munafiku ya munafiku ye kafiri di النفاق الأكبر أتيه كافر دي nga kene kaka kafiriya de dugo ni islamaya kene kan wale do mayende de kana to tamashiya munun fora munafiqul alkirafe kana to aka islam la mala kada ka munafiqu de koroi e fleka min jira kene ka oni min bi kono tekli e bi ga min bangi kene ka islamaya kula ani min bi kono o tekli idum siga dugo mawla ngai tiga dugo ala itiula mashi tiga dugo ala mana yemi re ala bo فقد بادر جماعة من فضلاء الصحابة كوني غرامي ما دو كبني صحابة لف سمان جولا hakilla imbina yelemani siramisa niyo de nye foto yi ode o hakilla yelemani de bina ke sababu sa Abdullah ibn Ubay ibn Salul ana no femo ku ulebu ko wati ko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu